Sik jamane orkes sakmono Densus 87. Saiki wis Densus 88. Sik jamane Supri.
tak sawang menco ing apa kekancangan tak titik saka kadawan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencoan bela kae tak suwon baca ngejane padang kuning akyawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding selirane ora bakal atiku dadi wong liya yen sipotnya andutut ati kebranan ora mendoti ku sansaya tandra tak sranani sun pikatulute bendo Melending akile pano tantarnya Dal kok bila jengat palotan ya deh Sebora aki datretan saya banyak Makin gula niat ni mang sambutan Masih numpak becak tada kodungan tinggal masih betaan sokor ngoceh tada urungan Napa jengat Pak Ida makna parami Lamun jengat tertak tombua Napa niat Pak Ida napa bening Lamun niat manter kabelaan Kalem pinaja moje potena kancing jalan sabadana mone janji naja moje pastena korang mana rumah semua jana Atur sembanun sambutanipun tuan rumah 1 dan 2 Di Pak Ida Kertowono, Pak Rarin Alvin, Petada Peta S Putra, Mas Samsul Arifin Bandaran, bergabung Pak Halima, Sultan Samsul Dadapan, Pak Kepung Surati dan Mas Rai Tunjung. Matur nuwun yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran. Jaibongan salajengipun tuan rumah yang ketiga yaitu Mas Slamet Chandra Dadapan, bagian dangdut atau sasampur. Atas permintaan dari Mas Slamet Chandra, nyuwun dipun dampingi pasukan dangdut yang lain diantaranya yaitu Pak Kampung Abah Haji Mistamat Kertowono, bergabung sekalian mantan Lurah Suwono, pakai lor Mas Abdul Jalal rambut panjang Tunjung Gujialit, kula serahkan Mas Roy Apip Kertowono, Sutar Thomas Kertowono dan M Bayu Santoso Dadapan, Cak Sunaryanti Kertowono, Cak Bukin Dadapan dan Papa Reksa Pasru Jambe. Pak Kampung Sum Dadapan bergabung di dangdut. Ayo didengane. Caca Slamet Chandra, Bapak Kampung Abah Haji Mistamat, Pak Kampung Asum monggo saking Dadapan, mantan Lurah Suwono, Cak Jalal, Cak Sutarto, Mas Roy Apip monggo dan kawan-kawan.